Impact TV Health Link ta mayambu taramnok chari. Ngasigi Health Link ki topic ase pediatric surgery ni. Ngasigi topic ase da ngasigi akoi ki thoram ase da expert on lengthen biriba se Dr. CHINGTHAM DEEPAK SINGH, pediatric surgeon, assistant professor, Department of Surgery, JNIMS ne. Dr. Bokoi ki studio da taramnok chari. Ahan makta da doctor da koina lakchari bese ngasigi topic asimak pediatric surgery hai bese karino masi karamna kano tawbage haibadu doctor na thambiyo ham koi pediatric surgery have a special super specialty branch amane ahambada koi general surgery lower matungda basic course ms lower matungda pediatric surgery ang tongana 3 years ki course am tame ada koi na hosik dil tawse only pediatric age group have the koi gi India dadi natraga mapanda koi 18 years folks edum angang ni na lowe 50 adana sigi manungna age group population si manung any surgical darka lai thang na thagada wa anawa sing si akoina pediatric surgery gi makhada laga ngasai gi akoi gi general surgery sina han sing gi ohelaga ngasai gi si age group hek popu daina within 18 years bok ki manung leba any problem thang thagada wa problem with targadi pediatric surgery na dil toy si gi jo akoi gi makhal matin kari gi no akoina smaina khaido rei sai mu tam da si anu branch amane yamna anu ni hajatare kuidri ado masi kay anganga ahangi anatomy hai tari koi haksang structure physical mai different yam oi anganga sidi growing developing oi banina asai gi mai requirement surgical gi khara different oi banina koi na si special oi na torga special training am torga pediatric surgery na lakhi bani the makhata do koi na lakchani bisi pediatric age group ta leriba sigi magi common oi ba medical problems sing se kari no haibadu kitama cha khaina thambiyo Okay, pediatric surgery that's so nasai koi na live uriba problem sing se loina mak ahan damana thengnari smana chamanan thengnai ko ado just khar common way na in example oina pining hek pok tangai da angang koi na hek mainly thengnari se makong ham ba ya de 24 hours adi natraga mapan thok 3 angang se mai han 3 hai pagumba yam tuina koi na complaint thengnai ada sita koi na oiba ya ana ba yam lai suppose koi anorectal malformation hai badi mai kasai kong hamum jaga je phasana jaga sana pandava natragana palaktava natraga koi Hirschsprung disease kaina koi ngasai nerve ki bera habdi kra deformities laidana masai makong hambagi kano se yadaba tendency any ma thadraga di ko adegi sometimes angang se hek 24 hours da kano mapan thokte have jam kan koi complaints se dum thingne mama sing degi ko ado moi sing je ayam koi ne ubda just moi kidney gi kitang habdi feeding what pa amagi ko dehydration sabadagi chatta banaya amadi in some problem ka serious problem sing dana kidney damage or basu yawi ko sometimes si mana hek oi kano tawi adigi kamya da pomba koina hernia hydrocele yam kan ha si hek pokpadagi dum yaure and da khoidog da pom thokpa umbilical hernia si yam commonly koina angang dali thengni adi khar chawkhala kan dana tha amani ka sura kan dana ngasai gi chakhau phun bagi lainam lai pyloric stenosis ana adigi kharung chawkhala kan na intussusception kan angang jina chagum mak pai chak mapang chawa her pon tam jira koi suddenly khangu dana heta phullaga thirin jek da phunjalaga obstruction toba adigi sum aina sum khar khar sum chawka every stage ko dingi laina se adam loina mak adam with the development of the body ko adam anab sing je tap tam adam thole adon appendix to or pi ko adaga koi angang da thengna bada anabada di akoina sum aina example to one do ahan da to sing si chu loina mak angang da loina mak chu dum form to pai duga angang macha se da hosike appendicitis se angang macha da su kamaina tawke karamna haurak ke hatus thambi appendicitis am commonly ko masi akoi gi parents sing na am hangbi khoi da ade angang pi ba angang chai 2-3 years sing sui ba angang sing si bu kamaina appendix na doino kai ado khoi appendix yes angang macha dan yamna na badi koi really thing ko ado na da badi nate na di dum nai ado kitang ke angang ga anga ngasai appendix na bagi problems and differences going to raise na angang da appendix na bagi am severe way perforation da di pokhai bi chance yam high way adun angang da di koina once koina kinoma chingna bam phangtar ga di yam tu no operation to ado ahan da di hoi koina kara conservative means antibiotic ngum kaptan khotna ka nong ni yeng da settle down be ado angang da di yam thu na khoi gi management yam fast with the be de ke you know de hoi haksang da ngasai gi momentum mana khoi gi kano guard tong na bom le ado angang da develop to jibani na yam thu na appendix se hek na ai khang ni pokhai bani na ado hoi this yam na toina di phangde ado adom pik angang sai 2-3 years so ko dum thengna yok jagare appendicitis ki case ada sin yam important ne don angang je kayong ba ye thang puk na kan se nai na ka thajin am nai ko le na par high den khotna tor aga di likely lok thopi ganu ada parents sing na yam thu na doctor ma na ta pusalaga tanging thok pa na ultrasound lo thoga yeng hobuna phai na kan je angang da duga matang se lak chani
ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ mama pamna angang haji yamna piiba angang maron thokpa nate nai haiba haiba nate masaisa appendicitis ki sigi problem se akoina e chamchamba doctor nataba chamchamba layman amdadi kamaina karamna angang sida aina kari mawong ama uraga sigi problem se leiba yabage haibado akoina angang sida kari mawong uraga si main toramba yai adudi masi amta yeng tho haurugi ge haiba se kari uraga akoina khangba ngam kadage akoina khoi like to see yauri ko doctor dagi mama sina khoi best physician oi kai no tinga sai angang je man loina rak pani na sai angang sudden change haibadi man chabe habit change sorokpa natraga yam ningai je henjalakpa adagi yam irritation over yoksalakpa e makong hamada sengakta ba ngasai mama sina ngasai gi difference not or ever ngasai angang je nangai lewe ngasi ga manade mong manade kappa do ta hoi angang je ningai dum toy adu mai kapi ba khukap ko adagi man torei ba sadri ba adi othorei ba everything adum yam do yeng ka nga sai something mong the suspicious feel ma adum masi khoi gi sixth sense hai tare mama se dum yawe ko angang je khara problem na ma lei re hai ba se adu lakum tam da khoi na so exactly nga sai angang je maron di thok cha hai ba ngam draga su mong na problem am lei se fever bu lai ho bu lak pane na tra ma buk se pa ga nam ga lei bane something adi leng ya da ne makong tasar ga leng da bi khara lei adu se mama na su khangba ko almain tawraga science koina pick up tawbu ngame yam nungai jere makha ta abdi lak chani se angang macha sing da apik pa angang sing da surgery se kaya yamna safe oi bage have se se thambi now I say khare mamang da 20 30 years back to the surgery se amna khoi gi kinarami even ahanda ko ado hojikti yamna phapha anesthesia gi koi gi pangdhan na gi hidak haitare yam aphaba no tholok dagi hoje angang hoine yes angang je am tangai fana emergency ho taragadi khudak ta tog daya dragadi tawre doga in case khara matam khara koina bai to buya tar matam khara koina yagini haragadi minimum koina 3 months 3 months ki matung dagi yam very safe koina every surgery because koina ngasai ge I have kuchu khulai dagi pangdhan na hidak singje yamna matik sare doga thaum dadi angang je jo magi keno mayam se jo will develop haibadi ngasai koina thada hidak singje phajana moi keno to bungame adagi matungi na moi so phajana adapt to bungame after 3 months adi koi dum surgery se dum local hoi adu parents ki khara hesitation lei bani na koina moi da tha taro pok ngai 6 months natraga 9 months koina extend to do koi rom gi side tagi de 3 months is very safe ko 3 months adu hoi parents ki yenga ga moi ne kitang thengda bi war ga de 6 months na 9 months pok ki matung na de adum ya tong na to every surgery things duga surgery ki matang sida public na yamna curious oiba akoi ki pangthana bida anesthesia sigumba form sigumba mawong se thaba matam sida adult amada thaba ga pikliba pokta ngari ba chahi 3 3 5 sigumba angang ni haiba ga thaba ga khena ba leitabra aduga moi se hekta thaba yabra yes hidakti ngasai ki same kanoni ahanda thaba so angang thaba so the only thing problem akoi ki doses angang da di koi hidak tham da moi gi body weight se olaga madugi hidakti matungina tighter toraga olaga pi ado ahanda di hoi lamsam na toraga charmina pi be ado angang di body surface area plus my body weight to yenga torakpani na ngasai hidak se yamna minutely check toraga pi yam pisan basu ya de ado yamna what basu ya dawni na amaina calculation amadi like calculated dose ama ado yamna koi monitoring amadra kale angang da surgery to mutam da light thok pa ya de ado ne ado hoi hojik so adum anesthesia is very safe ko hojik so angang don phajan pi be the makha ta abdu khin lak ching se ngasai doctor na supan bigre mamang da hernia and hydrocele mase kamaina differentiate tawgani aduga masi magi treat tawbase kamaina tawgani haibedo thambi hernia and hydrocele ase amna koi presentation hai tare ko complaint to mutam dadi yam mane ani se haibdi kamya da pom thopa ngata ne adu only doctor amna yeng kan haiba ngam ase hernia ran tra hydrocele hernia haiba pochina mayam na sum tanarangani koi angang sin kappa law kong ban ningai tarpa natraga na sangba ko pan ngasai gi hernia jin chauthore adu ngasai hydrocele hai pochidi amaina chauthokte made ising hal leiba pone adu na made constantly same size se adum lei ani kamya se adum hanjan jaloi picture adum lei adu hernia gi problem sin ngasai gi phalang da koi hoba mi yawni na ngasai hernia je hori ba podam ne ade da koi content adi intestine gi manung gi content je tholaga adu changi doini na in case madu do amu hanjan mangamdraga di obstruction haiba poram lai hernia dadi aduna hernia dadi yam thuna koina surgery advice oi adu hydrocele cham ising kha tungjala leijabani na hoi masa matam khara koin tharaga yes sei ama ani bo gienga in case yadre har kan operation tawe do yam kan emergency di oide hernia di am emergency oiba
keno mani condition amani adana kennedy se treatment dadi hoi chapmana treatment ne do matam timing dadi hania di as soon as possible na koina hai hek ya baga dam operation tok thok si aduga hydrocele na matam khara dum koina ngai thok ngai sin torga dam tawbe masa animak se dum surgery tawdaba yadaba oiba tawdaba yadaba taw hoi hydrocele di hoi angang na sei ama na tra ama makhai bok ti dum koi ngai ba kaisu problem nei ti angang da kaisu problem laktum lawai daba condition ni na ko ado hariba kaino laina ani condition ani se angang gida any age group ta adum na ba yaba oiba mas hania hek popa adum yaur pop preterm hai tare ko ki angang thasu dun pop angang jing yam twin to gale ado moi dadi adum hek popa adum very obvious adum oi moi dadi hania ne hai sab sab adum khang bangam ado ga adum kharga chauklak pa adum mai keno sisu hana yauram daba suppose am pick na leram badagi suma sum sei ani hu su kala kana sum prominent or pasu yam yaw ado kharam hek pok prominent oi pasu the makata ab the khin lak chani se common causes of bleeding sigi matang da su khar haibi okay bleeding per rectum ki kwari ni ko bleeding per rectum yes hoi hoina angang keno ge mama pana hek lak pa complaint to was angang je makong hamal war kana e gum drop to tai kana ka hek hai ba yawe adi sometimes na tragana time unrelated when adam jar long e je dam phajana phai ba yawi kana ada masi most common cause akoina rectal polyp na ngasai gi matum khoi marble dong na to ba ma khoi rectum da khoi yaurum ba yawi maduna most common cause oi angang jing da adu masi khoina diagnose kamain to ge ha man da khoi per rectal examination ma khoina glove upaga manung da kitang khut thingjal ga yeng khoi ma matum je phang tari madui matum da khoina lotho hoi ko adi hoi sometimes angang da khoi fissures hai di ka ge ai kai na metelon da nang chekhai ba kai no di very hard stool angang je ko yare gi moi sing thakta ba mana ma sing cha dam ni na makong ham da am kan ba ham ba ni na chekhai ba me ogale adu gi bleeding to bu si yawi angang je ko adi more severe ha ga na koi multiple koi colon gi disease kumba Crohn's disease kind like inflammation to ra koi ulcer gum to ra kan da khong ham i yaw bu sa hoi adi angang je na kitang chai ani ong na suraga di Meckles ana koi diabetic like appendix ka mana ba anabam le adu so koi gi sometimes i yam thok pa yawi am tor pa dagi adana some aina hygiene ka common uncommon budi am le adu so common sing chin hana koina diagnose tong na bo nei adu hoji kan ni diagnosis hai je kulai adum investigation tong na ba yam apha ba yam le suppose colonoscopy to ba yare adagi ultrasound le re MRI machine le ko adana operation to dring da koina hana chiloi tok thok matung na kai no hai di pot chi kai no hana khangdo ga de operation to da khoi de so idea am le ko almain to investigation di hoji khoi am tang le na investigation san tok thoi am sing makata ab da akoina lak chani se angang sing da surgical emergency se karino haibe se tapia okay surgical emergency one of the most important akoi gi damak ta de ko emergency da di akoi theng ba yade adoga kari kram timing da akoina emergency ni haibam tam da suppose angang je hapta hum mari tha ma phasale han de am phajana charami ade khang da na mawon hek pithei khudengi loi othokpa ado idi akoina commonly koina chingnari je pyloric stenosis haibadi athai gi chakhawi part am le pylorus na ko adu phunjale masi phulai je kai marangin haide hoje koina kharam na virus na tawbuni hai kharam na congenitally han mai genetic ki kenonin hai ko ado tawpasi masi yam thena sudden ni kai masi koina correction timely tawdragadi angang je electrolyte haibadi mai haksang gi machi pot loi mangthra ka doini ana angang jam sonjala gadi kem to si bo ki chance le aduna yam thu na si surgical emergency ne koin operation yam thu na toy adi next koin yam emergency koin to je intussusception na male intussusception hai je koi thirin amaga thirin ga lonjana ba mainly si je koi chai taruk tare churagadi adai di dom hobui mai ki chances se yam nei ko ada si ju am thu na ko emergency ni kai ma se da ko ta hudra di angang ji thirin je pummi gangrene chat pa kain ada gangrene mu wan chak ra di sai ki koi resection to wa na intestine ni pura ka agam anu bu ga sam ya ma ju yam na kai angang gi o ma ta yam dangerous way once ko na mu gi thirin intestine kap ki ba je mai gi development growth ta ke no la ka de ni ada amana ain hai jong sai ju appendicitis na bu nar ga di kai ma ta hudra ga di perforation to lai perforation to ba ji ngasai mana cha gi ba manung na lei ba content me am do puk manung da thoki doini ko puk tung na thok pa hai se sepsis hai di mana poison oin olap pani na ngasai blood se da kai ma poison sang gi tar angang ji gi yam tin na serious oi ba condition ama oi da ka doini ana si yam na koi gi emergency ni sei ja koi thing da ba chunga ya de adai ama tu yam na ai ngasai hayu angang ji popum dam da koi gi khong hamum gi jaga je palak da hai tar adoi di
मा कमायना चादी दन चानी अदि मपुक से नोंग नोंग नि सुम कंखलकनी अदुना अखोइना कमाय तोगे हाजे कोलोस्टोमी हाइबदि पुक्ता कोई थिरिन अमा पुथोगा ngasai khong hambam phatle aduga mana khar chakhola kan tha ahum mari gumba nataga 6 months gum sura kana mai phajana masai makhai mai palak tawa pot che khoina semaga hape asi khar koi medical surgical emergency ne koi loi ko adi plus adi trauma gumba sopa khotpa mayam lai ko sana bada ko da pukta tumba pona thok chokkiba adumba adi cycle thawur tusan bada sokpa kidney damage ramba spleen da somba liver da trauma leba manung da bleeding tawdana adumba su emergency ngata ni adumba su tawai ko adi atopa nga marupan ba si amna commonly thing ne angang da ko za bai nga se adum jikan angang di ayam la chicken loi chana re adu yes nga maru charm tam da sometimes pan bagi emergency lai ko si khara example ni atei su kharbri lai hojik ki marak se dege na lokhat ningba question ama angang khong hambam yorok taba angang se doctor na semaga medical help na semaga tumaina khara mana khara chakhala kanda mu sembi ba sigi sumaina sem ki ba masagi pokpa matam da yorok traga tumaina medical ki mating na sumaina sengraga mana hayeng Jawra kan dana masih kamaina normal oigadra ma kamaina dum tungi punsi da dumaina normal kano to punsi malian ngam gadra haibada yes yam puzzle question kai ngasai ki natural haiba nga koina semba haiba siga kitang khenar ka doine yes ma functional or kani adubo problem di leita banate akoina semba sometimes ma yam chronic constipation khong hambagi problem lei ba na tragana mauna control yaw da ari hamning has mauna khangau da anytime ma jaga je khangdra ga mai ta hamni hamduk ki ba khangau da masada adum common problem khar delay hoi adubu yes yamna khoi kano ti natre han bagi pura yaw da ba yaw ga ngasai problem adu hoi aduna yaw na pai haibani na koina try je same bana pai na koina same ga hoi complication budi ngasai hair myam je khadi dum thingna ning ko adu yes khadi complication laita budi natte laidi laini adu tahutra ga di ma my life to hai khong ham yaw da hai je my problem ma lai doi ni na adagi kitang di health madi yaw ina ko almaina complication khare leiraga su ma adum hing badi dum yani as near normal na hai se ko normal makti oitra ko near normal just adum perfection di oitra su ya adu as very much near to normal ma hing dois my punches hoji am chaw angang main chem gi da am chaw angang lai re hoji ko ai school ga chatna khotna fachana control tor an ko am chaw yam nangai jare doctor khangjaning ba kaya ma leiri makha ta ba question lak chagi ge matang swai se ge oina di commercial break am nojage impact tv healing pu meeting ta dana lebiu Mayam bu muka hana taram nokchari ngasigi healing ki topic asi pediatric surgery ni ngasigi oine expert oina lengsin biriba si Dr. CHINGTHAM DEEPAK SINGH pediatric surgeon assistant professor department surgery JNIMS ni makada na koina doctor da lakchani me question asi miron bi mana mama pregnant oringai matam sida mana ultrasound lobugi kana base masi kayamuk yamna kana ge ha akhoi gi amogi medical ki schedule da ultrasound se ahum lakti lo da ya de tang ai phadana mama na pregnant oi matam da ko ahan ba sinang ngai gi kanari sinang ngai angang si phajana oi mi hun yawi chongi koli ha ba gi yenge number 2 da lo ba sinang ngai gi angang se haidi angang sida kai developmental kai errors yawi congenitally defect haidi my formation da soi gi ba kai soi bi yaw khotpa adugi yengna man ayam loi ko masi tha 20 weeks sudri mamang da longne ayam da ara masai sa akoina yam important message yam phang be yam carefully akoina screening to hotra ga di tung da suppose tholak da problem sing ja akoina hojik te hona kokta phajana keno to ba semora ga sim di soinen makki akoi problem face or ni aduna hek keno to ba hek pop ga si soin surgery plan to da ga angang se life ma can continue to da keno fulfill oi da ba yai hai ba gi ko adigi number 2 sometimes angang si condition se very bad hai ba di same da koina ngam moi da ba problem multiple problems to ga di asai 20 weeks se koi gi kano to ho ba ngang se ko kano oi tring ai da hana lo tho ba ado si me ama ma lai ko adik antenatal koi ngasai kidney gi cholok pa ngang yawi pop da adigi ri mai sak sa ba adigi windpipe ka punjal la ga polok pa yawi ko adigi ngasai khong hamam yaw ta ba loina mak si se adigi koi gi
reflux disease kind of kidney se ngasai gi ising je phan thok pangam da ba ngasai maning oin reflux oin tor chak han gi ba ma khoi condition ma ado sigi myam je khoina totally khoina yenga hayeng si calculation ama ta hoba darka le calculator matung da khoin ngasai pot che khanga doi ne ko hek pop ga khoi kyam thuna emergency kyam oi ge ka suppose congenital diaphragmatic hernia abadi diaphragm je hora prope ado hernia oi ba se je hek pop ga ngang je khoi ventilator and assisted so manga moi da na han ventilator hapsen na khoi na mekan ado hek operation yam thuna ta ho do ba ado sai condition je khoi na identify to hor ga di hayeng hek polak pa ga ngang je khoi kan magi chance to yam na kind of oida na ko akhoi da helpful oi akhoi da superior he nam le hoi aduna si screening is very important in khanje akhoi site ta gi di aduna screening pajan ta hogo dam ne at least ngasai gi mama ja ahum lak minimum ahum di tau da be de ado second gi se yam important piraga angang si da moina su ultrasound to matam da ai angang se loin phai kholi kem da problem like te ko te ha ba gi hana yeng hor ka di yam important oi ba asai angang di tung gi ko akhoi da su pediatric surgeon amada su am helpful kanai the makata na lakchani bo hangse doctor na susi panbi khiba reflux disease phimosis urinary tract infection si gi matang ta su khar haibi yes phimosis is yam thina common oiba I common di na te adu diagnosis ta bum tam na sui ba hai tare anytime mama sing da hai se angang je mapan thobum dai am sanga hali yam pik na hali phajana kan ta bungam de halam dai pom thok ga tap tare e kind of complaints ado ta sing na heg yeng di the true phimosis hai china puranga sai unsa je pura khujal laga sai ma gi mapan thom jaga sam khuna lerme ado masigi true phimosis di percentage am neme ado ayamana angang jing da kai problem lai ge sai gi unsa gi keno je napsan na hai tare angang pi im ni na ko ado hai khar ga chawra kan di khar ga keno komthok ka di normal tar ka do ba ado between this phase da ngai transition phase hai tare ado sigi marak si da mama jing na di pakat chan adum yeng ba yam lai madu bo khoi na ipal na yeng matang da karmana surgery da ka lai karmana surgery da ka lai te do yeng thoga masina yam problem adegi number 2 urinary tract infections yam common we angang jing da ko kai mangi oi na hai matam da ngai gi mogi personal hygiene gum ma section da ba ko ising yam thak ta ba agi moi angang sana lai bani na dehydration chat pa du da maram oi dena ngai gi adegi oi school timing ko school da angang kui na class tam ga di mana keno tongning ba si khangjel le hu ba adum khangjel ko pisina ngai gi tract infection se yam na common we angang jing da ko adegi atop koina reflux disease hai chena kari ha matam da reflux hai badi ngasai gi kidney degi ngasai gi urine je produce tor matung da urinary bladder da thole bladder degi makha ta na kumthara ka doini ado reflux degi ngasai gi bladder degi ngasai makha da kumthara ta maning da hanjan gi ba kai marang na ham da ngasai pressure of the bladder gi pressure sin yam kan manina ngasai tholak da ba urine se maning of the back pressure gi problems ne kai oi gem tan da ngasai kidney je damage ro kane ba kai no ising ngam ne na ngasai pressure ma yaw bane na ngasai ising je maning sum halla bane na kidney je sum tap tap na sum kan destroy tore ada matang kui na si kai ma sum lai ra ga de last kidney se function to roi doine aduna ma se da khoi na se yam thuna intervention to ta ngasai gi mai soi pot je kamaina sari reflux to gi mai gi pot se kai lei hai ga koin endoscopy toraga cystoscopy hai ne ko ada koi ising makha gi lambi se pai ong theng camera taro yeng ga masi de koin hida ko ma ka pa ga ngasai keno je valve se kalan kano to hon ba adu ba mayamam le adegi posterior urethral valve kain lai angang gi ko adu je koi endoscopic toraga dum lok thok pa yai ko ada sum common kra urinary angang da hoi laita banate then another am very important number de aina hayong panning da hypospadias anamale hypospadias hai jing ngasai gi angang je gi ising chapagi kano je phatpam je makha se tharaga phatpa maton doina yaw da adu this another problem ko aduna moi se kano to mutam da standing position da kano to wanga makta ba ala phamma squatting toraga toraka doini adu si si yam tun early da yam thuna angang jina gyan tarak ting na si gi kano me am je khoina sem hogu dong ne ba sem da ke gumba khoina angang ji sawraga sem bo taraga de asai angang ji psychologically mawon da ai se kitang mi ga mana de ai kano se hyper ma leibni na yam thuna khoina ngaling ai timing ji da sem hogu ba the makata na lakchana se antenatal hydronephrosis se kidney da sopes magi manage kamai tawani okay antenatal hydronephrosis hai se koina ngasai aina mamang na pan gre ko koi mama mabuk manung na lei ngi angang kidney je sautok pa hai bani hydronephrosis hai bade duna kayuma koin in case masi ultrasound screening tawon thom da antenatal hydronephrosis kidney je chawen khangong oi tar ga di akoina tawdu si yamna
screening ama adum tawni screening tawba habdi ultrasound ji khar tui tui na low on haibira khoi haizarani anam sida ko ada tawum ta ngai kidney size hengali hengate have je khoi na ultrasound tawga measurement to boye adu yeng am tung in case akhoi na ngasai gi angang je hek pokpaga ngasai gi amka ultrasound amaga logani ngasai gi dona ngasai gi khoi na lower ba antenatal ultrasound screening myam doga hek poklakpaga punjalaga ngasai gi hengali hengate have yeng am tung da stent to ba di khoi ngasai ma gi ising je lambi ma masi gi most common cause di PU0 haine pelvic ureteric junction obstruction anako ngasai kidney ngasai pipe tagi makha da junction da obstruction am leiba dagi adugi pipe se khoina bypass tong na stenting to ba kaina koi pipe am hapa ade angang sin khar chawra kan da operation tor ga ngasai khuri ba jaga do ka ga semba ado si gi amna koi important ka do kidney se khoina sem do se ngasai gi timing ji kidney se khoina minimum 2 years bokti कोई यंग भी कई 2 years बहुत अंगांगी किडनी से डेवलपिंग ने अब तो 2 years लान करके दे कोई किडनी से कई ऑलमोस्ट डैमेज तो हो जाता दे रिवर्स तो बंगम दे अना रिवर्सेबल वही बस टाइमिंग दुबक की मनुंग दा कोई ना नगाई किडनी से कोई ना सेम हो गदा अदुगा यारगे नगाई यूरिन से कोई मखा दा चतना अदुना एंटीनेटल दा कोई ना हाइड्रोनेफ्रोस लितारी कोई ना केयरफुल ओइबा कनो मॉनिटरिंग अम दरकार ले अदुगा तौर मतुंग दा कोई ना इंटरवेंशन प्लान तोय अदुगा मतम लेरिंगे तुदा सेम हौद्रगदी अंगां से किडनी पूरा टोटली पूरा damage to gi doini damage to gi doini ado kan bangam mui doini kan bangam doini kidney last da kidney doina sacrifice to ta ba kuina sum thamba si yadam nai chara ka doini na kidney doin lok tho na har ka doi ba adune yam ngan na koina khangor ga di si prevention am to ngam duga swelling in neck cervical lymphadenopathy sigi matang du suma gi management gi matang du ska haibia okay this is another yam common problem ani ka khori da mi ka ba je adam anytime moi se kana toy ma pa na nam pore angang je khori je pumi je tha mani su chale koi ne ri chatkini khale adu sunga hanjan gi de khot ki de ko ada yam ta koina check up to madam da angang je khori da pumi maram je mi ka khle je maram je khem yeng da khanau tonsil chau thom bu gumba rei na kong gi anaba machung gum keno to ba natraka koki infection ko lupo ma leiba khot pa adegi everywhere kitang minor infection khara ko naton gi infection boiro mid gi infection boiro ada khori sina yam ngasai mi ka ba jaga oi bani na adu yes han da khoina sign to angang jing je antibiotic dose sama thar han yeng thoe in case ngasai gi antibiotics response to dona yam thuna hanjang ga di pare adu in case mana sum antibiotic chara matung da sum sau thura ga di khoina FNAC na ko needle ma cha ma tor ga sai pomi ba jaga se da khoina needle sin lower ga kitang aspirate tor yeng aspirate tor matung da kai pot to suppose icham chame infection la natraga na tuberculosis kumbala natraga malignancy means cancer guma tabra habi matung inna sai gi anam se khoina classify to tho matung da medicine dum khra kuina hidak sana wa na khoina sil le ko aduna si ju anytime khoina lak pa se yam line lo phopya de icham cham bo ngane na da chum kuina chum henjala ga di FNAC to biraga ngai gi layong du kai no ha ba chap cha wang khango bom pai namakata na angang da yamna toina thokpa aduga constipation gi matang du samagi manage ka maina tawi adugi matang du thambi constipation ji angang gi hojikan gi diet habit hai tare ne yamna khoi gi junk food chawa manam sing na hoi charam sing hoji chum handrak pa sing thak pai chang handrak pa ada moin angang ni pam ji mi meki gumba yam chawa si gi matung ni ngai diet change la padi matung ni ngai angang gi bowel habit hai tai toileting keno se jo yamna effect lai change lai adana moi je constipation hai tare khong ham ya ganda ba mama na mapa na complain je hapta am phare ma khong ham de adegi adogi alo sometimes si cham na khoina ngai diet habit khra change to ba adegi hida khra khoina pitha ga pharak pa yawi adegi khoi toilet training kai na ko angang je rewarding to ba hai any hai khogalak pa ga toilet ta changhan ba nang si chang ngasi kai umba nang khong ham do ga di nang ga haw nang pizani kai na ko rewarding chum to ga moi je training ama chum to wi ba hai tare adegi ngai diet ta joy hai je sing am thak na honan ba yari kitang manam sing kitang cha na ba ko fiber sing na hengalak na main to concept do yes khara pathological oiba constipation myam lai ko angang se marai bakti thyroid ki problem tai thyroid problem lai taraga di constipation lak pi yawi ko ade another very serious condition na koi haspang disease kain le ngasai koi thirin gi nervous system hai de na sai singli na sing je pangda bai ta na pangdar me na ngasai gi thirin je lem go wat pa thirin je lem go wal me na ngasai khong ha mu sunga ya da ada fungal laga dum lai ba ngang je ada si gi se koi sina surgical treatment toraga phaga do ko ade kharam na diet change toraga phaba kharam na surgery toraga phaba constipation se dum common de dum oi ka
अदो मतम से हम लैसलक्ट्रे अरोइबदा डॉक्टर दगी खंगजेनिंग से की मतम सिदा जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स मागी मयामना खंगजनगदौबा अंगांग मचा सिंगदा थोकपा अदुग ममा पाइबसिंगना सु यामना मरोइना खंगजिनगदबा सिंगसे मेसेज अमा ओइना डॉक्टर ना पिबी यस अंगांग सिंगसे अनाबा कॉमनली थोइबा मयाम से को हाइदि खरा सेक्सुअल प्रिवेंशन तोरगा याने ना हाइना इन खंजै को लाइक हेक ये ब्रश तो हाइबा ब्रश तो वाइबा अंगांग खरा चॉकलेट चासल नुंदांग दा ब्रश तो दा मॉर्निंग बुदी दम तौरे यारी ये कोइना नुंदांग से तुमम दाइ दंग तंग दी ब्रश तो होनिंग अंगांग से सिना कोई डेंटल हाइजीनिक ओइरे को अदे नंबर 2 आइना माइदे खुसा हामबगी हैबिट से एनीथिंग कैनोम चारम दाइ अंगांग जे मखुन मसा फजन सेंगना हमदोरगा हरे साब तारगदे हेक्ता पैसन दब नंबर 2 एवरी टाइम टॉयलेट को मचंग खुद हामबगी हैबिट अमको असी मा पान फजन कल्टिवेट तोबिबा अदगी यारे के चावगी डाइट हैबिट सिमा केदंग स्ट्रिक्टली केदंग येंबी बाय तारे कमाइन तरगा मोइजे पिजगनी को सपोज यारे के मोइदा रफेस होय हाउबदी हाउ केदंग पैलेटेबल दी ओइदबनेना मोइजे चाद निगाइदे मोइन चानिंग से हम चिकन चागे हाइबा अदम खरा कितंग मरु मरांग यावबा अदुम ने चामे खा ब्लेंड ओइबा खरा चंपुट कुम चाव जांगा जे पाक यागनदे अदुगो सम थेम को सोमबो कितंग कितंग चाबा पिजाबा को ngasai gi diet habits is very important ne dei mapan da chawa se suppose mama pa oisina si nong phatok charga su kaino tok si khoje koi horen koi da yum da halaga thonga cha si sinen hawbo lei khole kana exam हाइबदी मपानी पोचु सागदौनी अदु या मेनली अदु डिपेंड तौबिदा डिस्करेज तौनो होनबिबा यारगे खै इमुंगदा अदे इवन अंगांग टिफिन पुबा हाइतारेने को अदा मामा आपा थबक खोजिकति संगनदमनेना पैसा पिथोगा पॉकेट मनी पिरगा नो केनोम लेयर चाव हाइबगी हैबिट लेयेबा अदा यारगे दि मामा पाना युमदगी खरा सेम प्रिपरेशन खरा हेल्दी को तौबेगा थाउ नुंग दोर सो युमद प्रिपरेशन असने खरा हेल्दी ओइदना को माइन टिफिन गी हैबिट आइन थंबा को साइना खरा समबसे चेंज तौरगदी अंगांगी अयाम प्रिवेंशन disease commonly हाइबदी diarrhea dysentery गुम्बा या नारक गुम्बा like pain abdomen इखं खंगो दना constipation गुम्बा देगी urinary tract infection गुम्बा सिम्बलाइज समबा कोइना management तौर दे conservatively को फगत ओमाले prevention वइना को याम नुंगाइजरे डॉक्टर ngasigi khoigi asigumaba thauramasida matang khara kaithokpiduna kanarabo wafam kya thambibagi damakta thagat phongdokchari thank you very much matang swaisida impact tibegi health link loizare adonge host bidyarani thingujamna punamakta gi kainanaba yathang nizari pinabirasi